Anine ada daya, kamu doan, kemudian menyam arena di sini. Bapak semi orang takut tu sosiki, kali ada daya kita harus dong angwei jiwe, kalau nabi sesi dah hanu kiokai, weda hau pun orang ni timulai, ani amisai, ini tu ni arok, saya kasan nawina, kalau saya hau pun arok ini. 目的是你安慰做罗马，买弄买马好过，买一位阿婆做，个也马好过那厉害能样。那个好，也是个也好过的，一个好的爱农那个样。哈利路亚，奉主圣名，在这里诉说我对我母亲的爱。我在个说话我我。 我母亲对我的爱是非常多的。对我来讲，我提出3点。我们姐妹里邻邦这个妈妈生了很多小孩。我一个人说太长的话，后面的兄弟。 姐妹呢，没有时间说。第一点，我要感谢我妈妈的地方是，因为我母亲是第一个，我的家是第一个母亲信主耶稣的，像这耶稣教会。因此是他带领我的家庭跟小孩一起信主。我从小就在这个真耶稣教会的信徒的家庭生长。还那么一个pengen no kita。感谢主。他跟小的那个那第二个还有谁？ Satu saat cuma Tuhan. 时间点了，对呀，来，慢慢拿，哦，慢慢来。我们下一位就请淑宁，淑宁姐妹。哈利路亚，奉主耶稣圣名。哈利路亚，跟你说嘛，我在不说了。
家里安。我要讲感恩的话。Patsay kako to mikan ongay pa kasolan man ko iporocha. 我妈妈还在的时候， Itito iska ko inanuma ko. 我要感恩的话是妈妈，妈妈是很爱接待的妈妈。Inanuma ko. Ulahay misita ito kalaktan no yokai. 教会有转到用访问的弟兄姐妹。Ira ko tinto siya tani yokai. Ira ko may homongay homongtang tani yokai. 他虽然离开了， Ay, pritengay to kuinanuma ko. 可是呢，他很喜欢做圣光。Kaulila maulahay kuinanuma ko. Matayal to yokai. 都有家有好东西呢，他一定要到教会给大家吃。Ira ko ngayay kakanan. Ngayay sa sitayan na atlafong. Alam mo na ko tani ikyokay. Apa ni ikyokay? 或许都会送传道，或者女儿，还有她朋友会给东西，都会只有传道送给东西的。Ano ito kay hawi? Ila ko ati rin makapay. Tapong ila, misatikan to, tumamanan na hawi. Palataan niya ko tinto siya, sa likaka to, kamakan na tao-tao. 是我很感动，很感动的一个事。Kanya yung kakunan haw, hati na pinanganin ako. Makan po ay ko, parotso naman ako. 我要一定跟我妈妈一样。 Sa to ko bisatag na parotso. Pasarin ako to, pinangani, wina ako, sa to ko, parotso ako. 我要一定跟妈妈一样做圣工，妈妈很喜欢做圣工。有时我不到教会做圣工，我妈妈都会讲好多好多的话。为了你到教会， Sunyi. 妈妈都叫我要做教会的圣工。 Pinagpat sa ni inanma ko, lalu kan so wawa ma ko, bisitay sa sarila. 那个教会有怎么样的事，有不好的愿望以后的，如果要放在心里，不先告诉我。 Sa kusal din ako ano ilay ko tatihay apa ini no ni mahaw agapalo-palo cho tawaran ko hatiray sa simater hanya kako. 我很多的话跟我讲，我很感动。 Ay ko pa ini di binago ko nan triyan ko palo cho natingin ako makanto ay palo cho ako. 而且我在心中都不是上辈子是怎么样的，我是你的，你要为什么一直看着我？是哪里得罪我做这样子？ Sanay ka sorry. 都忘记，都不会忘记都在心中。 Ikaw tato tatay to check. Sa ikatawa ko pa ini ni nako mangalong itini lumasyo ka ko. Pasanti ka ko. Ala ko sa insuina ko. Ang tatay pasalan ka ko sa kila. Sa katawa ko na pa sa ini nako sanay. 真的是这样子感动。我妈妈讲一句话，感谢大家找到一个人来安慰我们的家，谢谢大家。 Nagtinimikan siya kitanan. Cholo, isuchi. Ito siya mapulong sa rigaka. Itinamikan siya kung ano ang kumanan. 现在你哭了还是笑了感谢主。虽然哭了还是笑。 Ay, mangmangit kita kay matawa. Ay, ito kita. 表示得到安慰嘛。 Mahal naman ito kita kila. 你想到妈妈哇，这么关心我，一直看我这样的好不好？ Maharatin ko pi, iharap ko na itahawi. Ito ni pialaw kita nan. At hindi ko pikahala kita nan. 这是一个，也是一个安慰哈，也是安慰的。 Mapinangta ko at magpihinom lang kita nan. 还有没有？要。 Toto. Bincang.
利路亚！传道、党职负责人、弟兄姐妹，你来跟我在这边讲感恩的话。Kita pulong sa rigaka, o kinto siya, jolo hetu ci, na kita dipercaya demikian siya parocok. 其实我要讲的，我大哥已经讲完了。Sasagot kan naman ko. 但是，我妈妈这几年都是我跟我大哥我在倒是讲。Tunakaakataan, nawinan mako, tunapinapina, medyan, ukaka ako, sikulas, ako kumat kito, ka ami, himaw. 在这期间看妈妈的行为， Tunap, himawan arong akaw, maalaw po ina. 她对我们子女真的很关心我们。 Soalin, bilang ko pikihal na to, kami na wawa. 虽然有一次，就是长老刚才讲的，今年过年过后， Mata kami sarakan magkakapahon ni, hindi na pisyo nga sa nini, haos ako salira. 因为我今年你叫我回来， Ako, ito na pisyo nga sa natira, hawi mo suya ko kataruma. 因为那时候当保全， Utara itiya hawi, umala pao chenay. 那只是做2份工作， Itiya haw tu sa ay ko, pero magulitiya. 白天装灯， Pero may atlaw mi, pagkatingay ito daw. 晚上做保全。 Nakaya hawi, mala pao chenay. 我要上班之前，我妈妈说我们一起祷告。 Mamalingat, mi sampan hawi, sa kusal nuin na, at kita mi inori. 这样的话，工作要平安回来， Hati ang kupinang nga, hayaan ko tayo ng Isus ha. 出去快乐的工作回来就平安。 Masarap matal hawi, mahamag iso, ito kay hayaan iso. 这样才有神的帮助。 Hati lang nga ira kalat sa ito kawas iso na mataya. 有时候有空的时候叫我们上礼拜， Sa paitsal ko na ira, kulo nga at hawi, lalo kami sangka tulihay. Haleluya. Haleluya. Malari tayo kami ani na hawi. Tayo tablaw dia mentong sana. Mikaki kami alin na hawa, ini pun kangat sa sanay. Ya satu tayo sa Iba, ko. Mana awak sa soran sa mana sa tapin. Umaku hawi, kamu tu nata aku ko umaku asal. 我的讲短一点就好了。 Umaku asal hari bintang saya. 痛的是圣灵在这里讲几句话。 Ikingan ni sama, percaya bisa solat. Aku hawi usakali ma awal ni panai ko ba inayan. 我是白行老五的， Di areng kumakan mako. 我叫陈信义。 Ta, saya ko lai ba sa mungina ko na hawi. 妈妈跟我讲最后一句话， Aduh, soalnya ya aku tu sasala mamaku akan kumangit tahu sanai. 她交代说，当我断气的那个时刻，你们不要哭， Lipakan kalau so 你们要开心喜乐。 salah mamaku. 我就问她， Hati ni ko sali so. 妈妈，你为什么这样说呢？ Pinangai rupun ni angai pintu siap jolo papatai ka ba fai lah hawe. Hamakai si pati angai sanai ka ni na ko. 我妈妈就说，她想到正中补长老的长老娘过世的时候，我们长老他是非常喜乐的。 Ta, soalnya hawe anu naikolan ako hawe akalalum ka hawe. Sanai ko sa mera. Hati ni hawe 妈妈走了之后呢，你们千万不要难过。 irakuda 很特别的感觉，除了今天晚上的聚会。 因此在今天晚上有这么特别的感觉。 平常大家都还今天好的，只有转到在这里处理，或者只是在这里把时间都控制好好的。以往我们的传道者呢都会用勉励的方式来勉励。哎，感谢这一感谢这一次吴陈文长老的安排，有这样这么美好的机会。 Siya to piang pano, jual minta pa nito, makapaya ajikan. 怎么安生的话了，但心情非常的喜乐。 能让给他好的好的，我们上阿拉马公，看到我们这么多众弟兄姐妹来参与这个聚会， 心里真的是感到非常的
满满的安慰。soalin tumasan ko sa inom na mo iforotso ako. Hanaw kita. 非常感谢大家来参与这个聚会。我kita seorang hawi nakapang tapi tuyen mo wina. 我是要讲， tapi lahutan sasalaan. 我要讲的是妈妈开始住院一直到断气这一个时刻。 Katabang latihan mo tapi dengan dia hawi ini itulah kinukai na tatapa ayunnya. 我妈妈身体开始不好的时候，是我们最小的弟弟他过世那时候。 Ija itu hawi tapaka met sasalaannya sama. Atala itu so masuk kang uci kang itu hawi tapi pumpu baruto. 因为他没办法接受这个事实呢，他的这个气呢有点不顺。 Kisah di sini hawi masuk soal itu lah pumpu yang sana. 因此医生就告诉我们说，他的棒骨已经缩小了。 妈妈的命随时都会没有。 而且你妈妈的生命呢，随时都可能会离开你们。 Kakansaan mo ko hawi ilay ko la有一天。 我所要感谢的地方是有一天呢， 有那个简正义传道。 简正义传道那时候， 有来看我妈妈。 你是爱情的那个， 你说的那个好的。 当他去看我妈妈的时候， mga bilang mamisaw, basta nga sumito ka. 就传道就勉励他说，你还可以，你还年轻，还可以接受这个开刀的事实。 Soalnya hawi alapin ko ulit mamisaw hanay ni Jinkan ni传道。 你有勇气接受这个事实的话，你还可以活很久。 Tay pagkasolina ina magtulaswan mo pinusya。 因此我妈妈凭着信心相信传道所说的话。 相信传道所讲的话都带有权柄。 Kasolin cina ila kuitsun no soal no tentu siya. 因着信，他就接受这个事实。 Ita tahu ila kula singkula pakasolin tu nak son tentu siya kira. 他让他感觉到嘛，非常感谢主啊。 Katakan siya makan to kita. 对我们其实我一开始就在讲，主耶稣说我们教学的朋友他撒路。 Sabi sa ni sama hawi ikini tu nak magnila saloi. 教习呢，他复活了。 Para rin nila cira salo ita pati ko maori. 就像是阿愣讲的，妈妈，起来了。主耶稣叫他复活，他在天上。 Satu alawai alang ni arang hau mapala akula wina. 不多讲，希望大家得到最大的安慰。 Satu keadaan sesuatu hau nanai main kuarto eta 希望 mapulung. 明天的上你更得到安慰。 Mga ancila pisiki tahaw mga ko pihenun kuarto 愿 eta. 这个孩子的见证，荣耀都给他们真神。 Nanay masakagano malikakay kanya hau maiko ko talaman nga kawas. 愿主的圣灵常常与我们同在。 Sen kawas malatay kita pulong sa kaka. 他的祝福也临到我们每个人身上。 Sigukon kawas berendo kita pulong sa kaka. 我们就来唱诗。 Sabi ka. 唱阿弥陀，那个开始巴克们。 Asa
54。他们好的那个呀，那个法律受到法判呐，那法律路การพูดคุยไปทางนี้การเสียแต่ละเขาสปาเขาอยู่โลกที่เขาว่าเขาก็ได้รู้ตาเขาได้เขาโน้มไปเขารู้จุดเขาแค่พวกเขารู้จุดเขาโน้มวันนี้มาได้ใช่ปะเขาการเสียเขาโน้มบางคนไม่ได้เขาบางคนmerekaเขาโน้มมาแต่ละเขามาพูดโน้มdari kakak waktu itu ada hal populer kita nikah siapa tu ini hal curung juga di jalur tangga mereka cincin apa di 正的的转大号一在的正转大有个人对吧是很关心我们上家这个家属变成私人纪念我们这种爱心那好的嘛，说来的话，用旧物就是谈谈的那个，比如说烧水、有鸡蛋，来年好的鸡蛋，在后头好就往安，还在好嘛不容，kalau hari ini bila sekian lalu an, hal masuk dan hal ini, nah harus kita itu ada di padian, hal. 开始动作结Solindo hama an awai ki so hautu ka pitiran mo niya hataki itini ko kararong kaiwel mo niya macha to so hono simobi no misi honi bacai pa iso hawi sorry itini hau ko arung an pavana mitier itini hau na pakwa sa hau ko halucut mamila hawa misi ayo to kalimran awina amamo nyamba sari kaka hauji panai so kami satu hama pulung adini papacem otah hama ko tangis niam kurang niam hama berawas karateng tahini itini tu nak minukayai sayway hama itini kami huni muslim kami hawi itini pi olis niam itira ko kafasaw itira ko katana tu ko niam nang nay ama itini tu bisa hama minutot hama pa itsul patanong tu kami mavan honi ama kami ni sosi kami kami ini putar adake tidak hawa malede aku forcu nunyam hama lalu nanai ini tu pa ini hono si mobi no miso radio no kasehang ini kata cocok mata ya hawi ila utaka pale taneng hicul itilah hawi ita tenggang mira nah itilah hawa kami hawa pavana san hamok salot tadami kan sia hama ihoni setapang kami birulian ada kahalkan hawa ira ay kuan sari
Tadi paputaran Sariaka, tadi kiukai hao, tadi kiukai, kini kuna gerarum ai, tadi kiukai ko aran beta, beaka 最前外面的弟兄姐妹三那边呢，可以直接到会堂里面啊。收纳背后，收纳先，收纳先，收纳背后，收背后。然后我们正在调，我们跟律师等一下，等一下，你的声音调一下，好，收纳的，高雄我哋大家好，我去，大家好，好，直接出去好。我那边了哈，我们这个来，拿起来，直接看，不要。
你这样叫，你这样叫，可以吗？还有是还有可以。看好。Halo, Bianco. Tuni,加油。妈妈这个，准备给你们好好的啊。留呀。什么的干嘛？好，站设进就位。来，就位谢主。好，我们退后。好，来走进妈妈，我们来走进妈妈。你看，不动。来，我们要不要给他看电视？对，要不要给他看一下？给他盲目给他看一下。姐看一下啊，姐等一下。好了，等一下，阿姨还没看来，放下来，姐看一下。跪下，抬一下。可以的。啊，叫妈妈出去，让姐姐叫妈妈妹妹里面去。好，这个动漫这个方面，哈利路亚，感谢主，好了，好，给他最后，退后一下哈，退后一下。长老，好，可以吗，长老？可以，好，谢谢。好来，哈利路亚。这边有。还是往这里不要太多，自行好，那我们就会到处会谈里面啊。感谢主。我们就到教会修改，之后那个想。对。
身出于母胎，也必自身归回。长子的是耶和华，缩紧的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。传道书8章8节，传道书8章8节，无人有权利掌管生命，将生命留住，也无人有权利掌管死期。这场征战，无人能免。雅各书4章14节，其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。首先感谢天上的真神耶稣基督。 Ayah minta kita siap kuamai di kekayaan. 早上下手礼， Ibaga sama sama orang. 心想哇，今天下雨怎么办？ Saat ini satu hari orang bisa sama saat ini sekarang. 结果出门的时候天气很好， Ini hari tu hari tu hari tu berdoa. 原来那是安慰的恩礼， Ada orang tahu usah minum hana ada orang. 让我今天在会堂里面很凉爽的参加这场的丧礼。 Atau ngai kita satu di sini nak jokai misiki. 第二个，感谢我们来自北部的、中部、南部以及在地的弟兄姊妹以及亲朋好友们的来到。 Pasal tu dari amisai dari timulai dari pasar tipai serigaka undang-undang amisangka ini sigi. 因你们的来到时，家属得到最大的安慰。 Begitu mereka tanya nuna mahawi, dia mereka inu mahawno lalu mahal. 像昨天晚上聚会一样， Maka ada syukur dan tidak saya. 他们兄弟当中有人哇，这么多人得到安慰。 Dalam arahan mau alma datang ke hawi, main num kupal tu aku sakupi pawa saya ni lah. 真的是这样子。 So ini itu hadirat. 今天我们来参加这场的丧礼， Hari ini tadi kita misalnya tu ada sosiki. 最大的 Setelah dari itu hawi ini kakarayan, malah itu bahal tu amat 也是 cik 在 sama. 耶稣基督的怀抱中， Dan itu tidak habis hawi ye sama aku dah cipadai. 他才天上好的无比。 Setelah lah, ayah kabar ni ketulah kekayaan dia. 所以这第一个让我们知道哇，非常重要。 Setelah itu kita mafana usaha ayah kuningan. 只要我们做儿女的， Setelah dari kita wawa anak. 昨天长老跟我讲， Jadi apa salah hau cincul atau mana? 妈妈这么好的表现，我们能不能也跟着妈妈这样子呢？ Maaraw yung kung mga ayaw pinangan winan kami, hadirat ang nakakini tuwinan nunyan sa kuswalira. 只要聚会时，我想这些事情都没有问题了。 Pag ito siyukay, hanin na muntay, pulilanan. 只要不离开这个聚会，这些恩典就临到我们家属。 At saka piliya sa hau singas siyukay hawi, urami kumi hawi bahkasa, kita tira na hau lumita. 那第二段， Sa katusa, 耶伯年纪老迈， marita tukula siyupo, 日子满足而死。 marapun tukula lumiat kumida hawi papatay ito. 诗篇90篇告诉我们， Itinisihin yujipin kuswalitira. 人活在世界上健康有70岁， Pag kita utamda di segala hawi, ayaw kita sinusay, nalatisay. 强壮一点80。 Ano kaliki mo tatirang usay haji chisay. 现在的人在100多岁叫做人瑞， Wanita tayo matalik po hiyak sa haw renroy hali mo na. 但是这个人瑞也好， Ano renroy to ko ano mo suy. 但是 Oh
Rano umat higis ko sa awatay jong hauno urip no sasaka midan kita si panay ani dia rugat ulin orang kita marigaga urung hauno sargaka ini hal tu rumah no umia no kawan ini dia hau tu turung no apina lai do kita aror kita ini kaya no kawan ini dia ni turung hauno pakapahai pinanan no pinang kita nanggap ko sarigaga Indonesia irayak to turung no para to sarigaga ini ini hau to kartai no patuloy no kita ni dia bias tamanay ko ulit no ina kya sarigaga kya tunay kita kita tulungan kaputay jiwinay mamuhay sarigaga ay kinihaw ko sa sabayan ni Fana. Turumahaw no ulit no. Minukay winan mita si Panay. Ulit kumera. Uhot kumera. Kini ay haw ko na meron ay kini. Turumahaw no ulit mo na wina mamuita. Sa kinihaw ko turung no hawot siray. Ini 18年7月6日아우산 나 위나 수선 스파면 지에 그리오를 호스 누나 위나 그래서 lalu suara kalau simopelo kalau si Saudi umatangi kayo suara pakas lin san lin tira ay nawila pakas lin kinilah kau tu turun no pituran irai kawasan tirai kau tu dah baru cur no mina saya kini kau tu turun no kita usingnya sekiokan irai tu turun no asing ni irai kopi rakyat kita kau sendiri saya kini kita kau pakas rin tu wamai kini kaya nawina tirai kau tu baru cur nawina ani mak kau tu baru cur ina तो सॉरी ना ये पितुरान सन सही पितुर चिनिरा तो ना पितुरान असिंगली चिनिरा इधर ये सांस जोने जोये जोहा तो असिंगली तो ना विना अदिरा ये तो ना पि तुहर तो ना विना तो पितुरान विना तो ना सिंगे सुक्योkai तो सॉरी चिनिरा Pakai ini hau kuturung no, kaitan no, itu siya, geraya tu seringa, gerah hau ko, apa ya, aminu kaitan ni kakaya, ini na wina, bisa icer sini lah, oleh hawai tahu kapila, bisa icer sini lah, tu sama san, terus sarigaga, kita, sarigaga kapila itu kita, itu ayah kita na serisa, upaya icer no, simopelo kawan. si icer kami turun, kami turun hawi para apa? Kawas kita, hati lagi hawa kena di mat no nawina hawa tu kita orang mira tu kawas. Tera ini hawa turun hawa no itu orang mira, turun hawa no di saiman no mira tu orang. Tapi ini sudah orang irai hawa ko wawaira, pakai itu dinera di pankensen. Cuma tangan itu habis ya. Suara ada lupa pilih sifat. Saubah. Saubah. Saubah ku ngada wama. Tidak usah tidak saubah hari. Bawa tu sini lah. Turun kalau terus tu mira kalau tu. Jangan tidak. Sudah siwa tidak. Siwai, bakurong, niya, bawa ira. Saka, itini ito na, bawa ira, patusay ito nino kaya. Papito ay ito ko, hindi hao ito na, ulit kita. Tira ito nina. Wawa ito na, nino kaya, uinan kita, marumita. Saka, itini hao ko, turong no, wawa ira, kita ba ito? Kikatan mo ito. Kuna, uinan. Nah, ini yang harus kata tu ialah apa? Usuna menilai
父をはじめ孫子setawi mapulo guna dalam an hawi pura kira ko 5 sabab kira hau ko tudung hau no urip guna winai dinista tadi kansia hau to tudung no mira api imal ko tirang mira hari ni tudung hau no urip no wina ta itini to na urip birai itini to tayar ya to yokai Nasira ada daya tinggalai itu kita to ikan yen no era saya patri no wawa sa sorin maka sorin ukyo kai to soal to wawa no irai nasira sa itini ko tudung hal no kahidom nomita hal to ayar hal no na wina itini yokai itu na wina sorin tidak na wina awai kau dia macam sama awai ko simana soal merah amat tengir to sali kau ko falsur to nawina udong no katayar na to tak ini cetai soalnya saya kata tiap ada ayah kecil nak kaya roti kan me kusiai kamagai kira hal ko saya kata me kecil adi ayah ko kecil anu sa lalasan anu sa hai kos kaya kecil saya kata Simak matanya tadi dan ko sekedar sekali nawi nak kau paksa tidak tapi kira habis kis dan tentu kamu baik paham kalau lagi orang itu kamu lain tidak kau sikit sah tidak Muhammad ko kumanai para lagi itu ya itu dia kau panak nawi nak amataya tuno tayar kau kawas saya ko tayar nila to tayar kawas tirai pada wina maka sekalian to kawasi malari tinira ami turun malari tinira ami siokai lain to wina ini to na siokai kawi saya ai tamara ini kawi kata wadat baru gani ni waktu ahra baru jadi hal ko tudung hal no paini na kyokai to suho kaya no kira rumah satu jadi hal tu kyokai malah ini lagi kyokai saya to ano asbori to sakapi to hal to kyokai no kyokai rumah satu ini hal kaya no sekong syasi kira hal ko 70岁以上多去kaput cingirang. Ini ya toko lauran luto kita hobi muci ya hauko burung no maka pun no mari kenai telah kaput baik cingirang to akhirnya sauko no mari kenai to na mita ini hau to na sepatah kyokai telah ini hau ilani to ini sepatah to kaput ini hau ko tudung hau no ini hau to tayar ini kawas ini hau to anuhu tumira pakai king tumira saya kai buat ada hak ai pura ya kan tidak masa tak kai tumira kira ya hau na wina tudung hau no pakai na ya hau no mi reputai to tudung no king sarkaka kali hawi ini ko tudung mo itu nila apa ini ko tayar apa luhu habis setai awai ko tai marawai nila kau to tayar ko no kawas kai ini hawi kalau to ko tudung kau no kalitang nila ate kuada dan nila aran to no wawa nila atai ini hawi tai pa kira to i lingko Aisin, wina, tera itira hawi labot atau ko serat na
为了给他一性，给他他的kakak tolong kakak lo, kakak tak kuna bilangan nawina, taga paini hauko wawa ilai tataya, soalin kuna wina ilanan pasifana to wawa nugera, paicur to wawa nugera, kini ne hauto wawa ilai tato o kapisan hauno, mitau sari kakak, anu sunato nubilai, bahwa amat haya, dengan meminta kiri kiokan, satu o sunai na, wawa era, bahwa ayah amat haya, sekali tumira tanung amat haya turun kawas, tidak kau ko turun kau no, mira kafana, apa ini kau to wawa mira, nanti kita nak sai wawa mira, wina namu ye, tapi wina namu ye, mira ayo soal ira kau, namu. Pasal kita, kira pasal nuina no niam, accident, turun kayak berkawas, anai, lah ini niam highway, kurang taiman kita, umiturai tu apa kisaman, kalau hati ni ko itu kita anu suara kalau no cioro, ini aku pun kawas, kurang kalau oleh no, mita. Nak minum kaya wina patai rai pikirah san hau ko pawatai hau no cioro hanan ko torong no kai hau to kio kai ame pai di tanan te tidak sako toras suara ko rebea Haleluya。奉主耶稣圣名，敬畏梦主恩召安息，陈培林领报医嘱。生命是主赏赐的，世人一生的果效不在年龄长短，乃是在因作主的恩典，得以活出生命的价值与光辉。感谢主。整列灵包梦主现召拣选称为神之爱的儿女，他在世的日子，神爱神爱人，荣耀主名，依靠神活出又正又善又别的人生。此时他梦召安息。大家都感到不舍，但他一生勤整侍奉主，美好的仗他已经打过了，当跑的路他已经跑尽，所信的道已经守住了。如今是回悔乐也，安然见主，这是人生最大的福分，生命的光彩。以成为圣徒的光辉，必须有公义的冠冕，为他存留。因此，请整美灵包的情人与遗嘱，不要为苦人的离世忧伤过分，要因作孤人相信救主，圣福正大。热心事主，梦主奔召归回安息的美好旨意而受安慰。我们族内的灵包感谢神的大爱，也垂死整个灵包所行的正道，特别祈求主耶稣基督的施恩，禁止捍卫情人和遗嘱。也借助圣灵的带领，保守大家懂走永生的道路，直到将来在天家与故人相会，并与主同住，直到永远。愿主耶稣的恩惠、真神的慈爱、圣灵的感动，时常与遗嘱同在。阿们。教会代表吴总道，主后2017年3月23日完毕。
请我们遗嘱代表接受。pasal ako tatulong no pakai tangan usaha ka po orang ani ni balakon itu ko pinangan to wina sepanayan saka ato berta usaha ka nate di asa mikan siya ate na awe po no sari kaka sese hadako haleluya ate ne masate ne Iti ko kamara ita, rolay no santo. Sami siya tsaka sibakan nila ko salika ka sana. Tao handa ko konto kita. Hai, sesi. Hai. Tao sesi. Ulo ba sa to? Oh, sikini siya no ipinay. Hai sesi. Tsaka piso as kutaraya. Ang mahinom, ang patamay tanan na hawi, at pati saya ano maawi, ya sese hanta taon. Ano ba sa ta? Hasasor na ko, wala kasyahan, ito ni maniway, tasaya, tsaka awa, masatin ni sa to, tsaka imas hanta ko kasyahan. Para makatah ko, rasyo numera, makanto kita nga po. Ano natin ni sari kaka? Tawag. Ay, para kayo ito kami taang to, tatulong no, sasma kayo, ito ni ito, lukyo kayo numita. Kita hawe, sari kaka, nagtilimilay, naniamisay, nanitipaya hawe, wapo. Ano kita makatini? Karena mereka kan siapa hartan, hari ini natin kita manar ko ira, ay cawe itu. Sekarang ira sana mo sari kaka mas. Cukup mabuan ayah ni man kamu to, lukai, no, windan yang, sangai dapat. Sampai ko piartan, wala kata di nama, malari nama kutimak nama. Itu ni rumah. Ya, Allah ko away na batay na, mamanaay ko, nukay. Loy na no, mitahawe. Ra, kabusal kakatay ni. Kapag siya paatang sisi, hanak kamu po. Lulusan kaka. Naliti moray, naliti pay, nalian saya hawe. Yang ato na mo, hawe sawas, hanam. Laro ray na mahawe, lumakat. Ani kali tu sahawe, sahawe, sukat na mo, ani tiray iti katik, ani tiray iti tini kaamis, kasi mo lahawe, pakat na may, ito ko bisa labi eh, sama man. Sana ko kahartan, kati, kapor na mo. Ani ang katali na mahawe, niyo na yawe. To, alam tangis no, warga no, niya mo ti paksay alma. Sana ko na sakto, sana itakat ko sa sisini, ita para usali kaka. Woi tini hane, sana satu ay tu umur nonyang. Woi tini ay, nilang tang namo, sana ay part masak ni satu. Me, naang kupta nusu ne, ya ada ne, bar tu kutmak no, tentu sia, me, ya me tu sil tu sasor na hawe, wa ni kali tu kita, bar tu kita mak tu hawe, kita satu halakan. Kira satu kopi harus kita tuin na ita, sumira, kung ay tirang mata makita, mabata ita, sanay kopi harus lo pati natin nulian ko si patutong no si patisay alman, sanay kopi harus natin po, nono sa kaka ira man ko tulas no hasaswaran natin ni hat rata kopi sesi ako. Ano ba sa to? An ira to kutapang, an ira to ko tatulong no
kasalakan lo babang lo bita itin ni hawai sesi anak lo mahatini lahat inahaw ano sunni hinukay ito kita Taamis to taam sa minaang na hawai ya hay marka ito nagmakpaninan nukay sa kami away ako away sorry mga lumaanturanan ano kasa ano ko sa kakak dahil ito patala pakasala kita sa ito tayo katin mula amal hawak ati ito sa soran sasi haleluya Pamilya ko tulong no. Nandiyan ka karen. Ano bahay? Anan asa hinom. Ano bahay? Amin kumi. Kiman misyo. Atere ama. Kira sa hapo tulong no. Kasyahan aron madyo. Itiniran diyo tulong no sa hinom. Sa hima. Nahinom ito. Nahima ay tama kami. Muto ni orang rumahan. Nandiyan hapo tulong no ka. Paine hano matari tini kyokai. Paine sa hano tayo no kyokai. Kami sa anyaran. Tini hain. So na ito. Ano tini. Berbetam-tam. Pilih kasi patay hananay. Kami sa raram ay mama yesa mapupatay. Pilih ko hanumar. Pilih ko ha mikomil nila. Tatahaw ko paine hain nanay. Marakoy hano. Wawa. Sunan nila. Ini hatala olip hae. Ya pa ini hano, pa ini ai hae. Maraiser. Marasa hano rumah. Marasa hatala wina ipanan hauko. Sagitin kawasan a 5 tayang kinitamtam. Na marasa hauto wina hauko tadi. Nino kaya hano hato ya hak olip Kini kekalayan tingkok nasa alam. Ikini ako po niya sama, kuya ako po niya sama ako bawa. Kusuna, diyan ko rin pahasa na ang ako. Pinungot ko sa enori.
遗嘱在这边来致上我们12公分的血意，也谢谢你们的等候。好，来鞠躬。好，谢谢大家辛苦了。好，那我们现在就让律师来准备哈。走在中间，在中间，好，不要这边走。这个遗嘱都要随着棺木后面哈，来，好，准备好了吗？都是2只手哈，2只手要对下面。好，都没人给打，我们起立哈，我们就送阿妈一程哈，哇，没事了都，跟火化场。家属随后哈。你都大概过了，遗嘱跟在。这里啊，不要那么快，不要那么快，慢慢的。下的人上来这边。钟灵。好。好了，家属啊，有安排坐这边的人要过来。啊，就这个，好，我来做。好。下面停下来就是。我们现在就要开始做安葬的仪式，我们一起报告。阿妹，奉主耶稣圣名，我们开始安葬。我们唱302首，302首。与主去世，同是灵。
安葬的同时，因为有耶稣基督的带领跟圣灵的帮助，我们所有的丧事仪能够非常的顺利。那刚刚我们在会堂，长老也已经用圣经的道理，谈到我们的人生。那主耶稣召我们的妈妈的那一天，妈妈的灵魂就被神召回去了。马来我妈妈那个小妈妈回到我阿妈回到，那现在留下来的就是这个肉体，我们的平安。这个肉体是用尘土造的，是让想象高万。所以圣经告诉我们说。血肉之体不能承受神的国，因为它是会朽坏。那神要的是什么？是灵魂。对，神就把灵魂早就接回去了。你在阿夫父以及在乐里那边已经在那边安息了。所以我们为了要处理这个肉体，有的是土葬，有的是火葬。来能够方式你看三点干，不管土葬都是火化，意思是一样的，所以我们应该对我们的盼望更加的积极去认识。所以我们等一下要送他到火炉的时候，我们不要像一般的没有信耶稣的用喊的，阿妈今早快跑啊！你其实这个都不必要，因为我外头小妈妈不是，是吧？我们来说他们跟他不腻，所以我们要用感恩的心。妈妈平安再见，妈妈平安再见。我们将来相约在主里，就来听的嘎嘎来呀，我想说阿绕。亲爱的耶稣，我们再次向你祈求，让我们这场的文化有你的圣灵同在，使得家属、孩子、孙子不会跟你会让你大学长而已，是吧？人生在世，你养活了我们在世界上这么多年，但是神也给我们一个时间，让我们在世界上就是按照定命，我们也离开这个世界。但是为了要将来能够在耶稣基督面前相遇，你告诉我们的血肉之体不能承受天国，只有灵魂才能够在耶稣基督前面主啊。当我们的阿嬷、我们的妈妈、我们的姐妹姊妹里，在断气的时刻，你也将她的灵魂带去你的天上，你给他在你的怀抱中，所以他是在你的怀里。然后现在我们看到的，只是我们做儿女的、做孙子的，在人生当中最后一程，安葬，正如圣经所说的一样，正如一般人所说的一样，入土为安。我们这样的心情，主啊，求主你帮助我们，当我们的忧伤、痛苦、流泪的心，将这个遗体送去的时候，也一样的把一同把它埋葬。我们所得到的重新得力，我们所得到的就是阿嬷给我们的力量，将起初的信心坚持到底，才能够一直出同在。主啊，我们相信主你的话语就是安慰、帮助、遗嘱，我们将来向你打开祈求，愿尊贵成荣耀在耶稣你的名下平安安慰，擦去眼泪，能够临到你会的每一个弟兄的身上和孩子。哈利路亚，阿门。
完整的安葬。Amat saya kopi untuk mereka. Haleluya. Bagaimana caranya? Ia sama begitu. Kami kasih, kami kuat di kalian. Pada ini, masalah itu kami sebut so kami. Masa tahu kami tahu kami itu berdoa Allah. Ini dia yang untuk beri so pada untuk merujuk yang apa baru berdoa. Mana lagi pun yang apa?同学，你不要站来站去的，同学。啊。都能够平安顺利啊！这个都是主耶稣基督的带领跟圣灵的帮助。我们把一切的荣耀，我们归给主耶稣。看见他们努力，同心祷告。奉主耶稣圣名祷告。奉主耶稣圣名祷告。
请大家低头默祷。哈利路亚！Mikingangan Yesus Kristus sa pitulon. Ya mauripay akawas. Ya soli ne akawas kiso ama. Mi tafan kakarang kiasu lama min hawi unumi iso anda kaparan. Ikumulaya haunurial, ikumulaya haunualu, ikumulaya nusra. Maaraw yung mata, sega araw mata. Satu ay unumi suhama anda kaparan. Usaka urip, usaka patay, usaka hafay, usaka nikaw. Kiso ama kumisiri-siri ito urip ni utam sa tinilan no. Hatin satu hama Rilong halin suku tirung no sarikaka wina mamu nunia mahauci panai. Awai itu itina hau tuna rumah. Lari wahanira ku fa'inaira. Lari wahanira haku awaira. Lari wahanira haku sunan mira ama pulung. Unia hama ulumi sukuni amistakan hau tu urip mira ama. Nei kula nira hawi nanai kisu Yesus Kristo. Ira tu kupalin maslumiso hau tu rume me'ar. Tu saya tu ni wawaira tu sunan mira. Anira ku akuma satang. Niraw-raw tu naruma ngan miso Yesus Kristo pirali wahaw kanyo satang. Ira tu ko seirin miso hama misinaw naw tu naruma wawa ira sunan mira mapurong sa ko na hama. Nanay yan no tangis numirahaw tu nawina mamun mirahaw maro itsan usim ko numirahaw amin tu lato sa asin miso. At ini bawti ay tahaw ko na si sunay hindi baritay so si panay. Hati ni amay naanan tu na makaputi ng mira. Kita tuloy nila hama to sa hili ng iso. Marong sa kasi niso hama, ifukat, kinamapatay at amdaw. Kami mauribat amdaw, may asuta tinanong manuri kung natatinan ng hama. Kapag iso kami tayo kakarya, marami pa mga. Ito kami ama, salita ka ama mo, niyam si Panay. Hindi ko tikan siya ng hama. So, ini tikibot iso, kananan. Pero, kinabutan sa sanaan ng kahanin, ini, iso sige ng hama. Makapah. Kuni na haba, hindi po sili naman sa amin sinunaw, wala na aming kansya, kami sisini, kiso ama Yesus Kristo. Kung salita na hati na ama, saya ni katatulong ko sa alisa itini amiso, itini halim tingan amiso, Yesus Kristo sa pitulon. Hallelujah. Amen. Kaya
Yes,